Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kapinno Reward Sports Academy, kabregaway ni ki academy, madan hagashnong rangthong Southwest Khasi District. Kala IGH kay ay man lakasngi, klamjing siyo ki kanash lang magkantay na kalengathan rangthong, managi jakawa marjan. Kumbalong mentaga ni ka academy kadan weu head coach balayo ka license na ka AIFF but sound ki assistant coach ki ba ka academy menta kadang pha pintibet yaki na ka menta ka license coach ka academy kadan ru kumba san puprangot kishinrang ha ka bagi babuan ki day ki badang hapo ka license but ki kentai pat kumba life sangot ki badang hapo ka arkus nam garta uba polde folmi tongwa uba deu head coach ulong baga jing tmu jong ka academy kalong man persang IG kai khana shandang ber kentai ha ka sap ka bagi don ha garta ka badang luk mat khamtam ban panhe pansan yaki bakin line ne jing million bas new ha ka ni ka si ka Penno Reward Sports Academy kala pelong ya ka under 13 boys football league ha ka bagi don kumba shipotli kin hun bakum juru ka women's football league Malaysia menta kumba nyutli kin hun Ayo nói. Tiếng của nó trong tuy dính bà Boomerang, oh.
Kamu berkami yang kan. Dapat. Orang ini nanya kan deh. Kacang dia main jom nah. Kelisibun Pak John, Pak Nasim yang kena pon nak mentaban. Dan lang dengan tempat ni kena pon nak mentaban. Ya kan lihat kusot hari berkena akademi kejungi muda. Akademi jungi kadai penuh reward sports academy. Bukan labu kuatar teh orang kong. Kita ketemu jungi kemenang kong ni kalau ingin sandur ya dikena bedang lung. Mau duk kertak bedang red. Seduk kita semhet. Abang ila persang di por di badam nak unta bangin nyalam me kena napok kan nika than riwar ka jungi henry abang pepan ladang nyemtai nadu bukidang red penjar pat yang ibangin kentir di belak kame dena kena kedau ni sayo ya kabang nyakren napok management ka jungi balak nuno nyelek kan balak ya kabang kentiu nadu bedang red kena ngidon ni kan nika adami jungi ngidon ni coach jungi ni uga fresh tom lalu ke sedang dalam taban ai jingkai kini kena under 13, under 14, under 15 ke akademi. Mereka balik kini dikintai keba ngimbu kidrigi ndai ngisim baya baro. Bat ka basutna kalong ba. Leng ba ka jingalam jongka leng ba ka management ka jongi. Alkan ka jing ajing ka jing coach, ki assistant coach dan kumbalai sangut. Ke maki kinala ke bantai ka standar jong ki kena ko akademi jongi. Ilayo ay kabanli simenta haki babun program. Ani kita naman betel ke. Di hang ni ako nang na mentangi don. Kabangin tenang pada kini ke tournament. Kabang free tournament without entry fees. Kabang ikwa ya kabangin penlong hang ni nak menta bangin ipat iki kena benak ni kabang kan bahaduk ano kasab kidon ba nak ni ngila ban sai yaki ba ngila ban lam yaki saki we benta lan de bangin ipat ya kajeng kai pura nak benta kena under 13 hang ni dekat bagi bentai jadi sampai di penlong ikan ni ngidon haduk sport group sport teams ak bagi sementa nah liang kesenrang kena kai da league system nang ta bikin thai kidon nyaw team dibaya sementa hang ni da league system de haduk ka bekot sampai kanungut lam yo bonsai ta ki player ki bangla bani ajing kai bagi kerman ru baling ba ka jingdon jong ki nang songsnong jong ka khan hang ne se ka nerap subun ru yangi kumka akademi hi berkawai tak pai ki jingmu ba jong ka long ba ngin kinti ka sap ta bagi kena senang ka tekidon hako khan ka jong hako ka rewar ki jong berkawai ku besbu te ka bedai bakata ka bangong ta ka jinglut jingset ni ka akademi hi nimdon kanu ka jing kersan hari nak mansim ka jing sebun ka jong ki katu ni ki khot jong ka puno riwari kalomba nya sai hida ka bermat ka jong de kat bangla ai abang ya onsiu ya ka bai kucing ya onsiu ya ki jing kam jong ka kami berkoi te ya kan ka akademi jong i ngila seng nadu senam art jakarta adu mentah te hawat jang isto wa kapur ka dang lung nama kapur de ka bala islam handre abangi pakar pada ka financial status kejengi nisong kembak aslam ba nomor kajen jaring kiba sei nanik ba penut pada kanika akademi ringis kamba daga jindon jong pi rirong ba jong kanika punat jong akademi jongi kalau yo se hasin kasni mila pada ban nakio sakhang bat mila ban kipio ya samla bat ya kini ki pik sama kan tebe senggang
sakwe ka jing yo i ne ka jing tmu ka jing ka long ba ho je le se ki don kena ki badang red ta la kim don makana ka sap anak tim kim kim don ni kata kabuk sa ka bikin pois ki klub ki bahna kan retang bah ngat lagi di sneo jaga bertai kata kalau ba kardor nang ta jungi ki no sengi ka ni mat bantai kalau we ju kena kanu ka liang ne kanu kador kenapa tu kena unum laj sa ki kam ki basneo ne unum ngop kena ki kam ki basneo kata ru ka we sa ka jing tmu ka jungi ki ni hi ba ko tang kita hi ka besuan do ka bede bet kan ni ka turnamen ka bangi penlong tah ni ka we ka de ka bangi yo ban penmi iki kena tam na po ki bede na po grassroots level ka mumut rasnam ka taisnam si jrong haban guru mbaya ki haban pensana ka takal air football Namar kembali ini mentah kini ke sini iba ke football kentama kinong pendong kidon ki players kiba adu kena kiba don kasap kiba kepang ke football kira kimio ke platform ke bapaka kimio benelek kai ki turnamen kiba kamhe kemut akabakut i ketu kasap ke baki kidon kan filen aina yendai dak bangi persyang nang ni sakmat ni don ke jitmu bangin persyang bangin seng kiba tumkini ki turnamen kana bangin dio bansei kena kiba don kasap ke bapura bat bangin train ro yakina do bakidang kena na kidang red bat kinsan hakatu kal air football ka bangi ai ka training lembaga academy no diwar sports academy bat nang tu pat ngin sa yo ban jet pat yaki player ki badon sub ki tebit sisa bat bangila ban ketiu susu ka kategori ke snem ka karta joki kategori na ngila ban ong ka under 14 mentangi dang pelong ka under 13 tangin laban pelong ka under 14 15 atau 16 berkuta terter buat ingin pejuru ba ka akademi hi kan shimik tu ki players la syai la sisni ndakila ndaki ka karta juki kala palat ya kata ka kategori bengibu ro ingin bu hi akademi ban ingin training hi ki namar ba ndakila yo i baki tebet ngira ban pendio ya kala ki baki ndio ban sok baki klub ki bahe ro kumju apo ka penuh River Sports Academy yang mentahi ngidon ki senrang adu sampu prai bagi kente kidon adu live santa bagi turnamen ada kidon ni lagi simeta bagi alam yang menakanir ngidang ya simeta po kawe ka turnamen supaya kabede kente po mo kasan kini ki kente jami kila poin sa du ka quarter final bagi lalim no ka tiebreaker new ipa bakadon ka advantage bagi alam iki seki turnamen per idot kinyo ke experience bat kita terter dah kabedi bekajing don jong kani academy na kaliang jong ngak coach bat ngayu menta ba ki Christian ro ki sangut samla ban lek pule coach bekajing don jong kani ka Penok River Sports Academy kali kajing kerku pangi players ndrai ya ki players ki balasan ro bat kindon anda kila kut ke kasa kapor ke jingil kai jongki kil pois koi pa bentar ta kalau kila ban yo ban balik persyang ban pulih ke coach sakawai ru kadai ka jingikai ka jongi academy po yakini ki kena mar pi kan ke perthe ke basneu mata ada kena uyo platform menilai kai uyo ban praktis man kesengi khamlat ni ki basneu ka jingikai ke jongi tolong kamtam na kalian jong oposi ngaju ong ki kena ni kai football kalau ki contain ki sinran wa kidi ban bat ki la lightly ki bakonsan ta kadai ke baki ong tim khareng ka discipline hard work buat ka dedications ka ba ki haban ai ka kidon ban training bat ngibu ro ki rules ki kendon ki balabu ka academy bat ni pertrikam ro kita ki long strict ba na ka bentaju ki kena ni kai om tang ka football hari ni elek ban kai ru ki balong valuable ha ka jing em ka jongki bangin ai ki kita ka moral bangin seneng bangin kentu kena makin long ki kena ki badan akor bat kita terter te lada ngayu i bakani ka jingdon joka Penok River Sports Academy yang mentahi kadang di ka non residential academy hindai ngi kermen bala syai la sisni sistem ki banwan kelak ban long ka residential academy ngilak ban chim ki kena ki bana jengai ru ki badan sap ba jengai nang ni ka head pertan po orang thong bat ni kermen ru ya kata ba lingba ki jing Christian lem jong ki wei ki badon kamen sim ki ba ik ban kentiu ki football nam taki hep di wei jongi mut ngin salak ban punulong ya ta ku lai we have ensured that no construction will be allowed
And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bahan ika shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jongka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kano ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jella kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban thu bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kini project. Net yang nga opi kabakaduk di mantoy. Kanlong yang ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.